Shramik trains are not scheduled for West Bengal and Orissa. These are the two states where large number of migrants, labor force working in the hotel industry are in the coastal belt of Goa. We have a registration of nearly 3,500. 1,500 is only of the hotel industry, plus separately of the labor force. Okay. We have registration in our office. So 2 trains immediately have to leave for West Bengal. So today I am sending an email to the Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamta Ji Banerjee. We are requesting her to accept our their own people from their state who are working in Goa as labor, as hotel industry worker. So if they go the way they are going to collector's office, deputy collector's office, my office, today in the morning I had more than 1,500 labor force from West Bengal and Orissa who had come and they wanted train tickets to go there. So since there is no Shramik train, free train service to that state, we are ready, that is hotel industry is ready to contribute money and send their laborers back there. Whoever doesn't have money, we are ready to purchase their ticket. That much arrangement has been made. आज जमले किती दुसरी झाली इशू No, आयज ते जमले ओनली फॉर दॅट थिंग दॅट आम्ही जेन्ना अरेंजमेंट केले आमच्या लोकांक धाडपाक हॉटेल इंडस्ट्रीच्या लोकांक ते लेबर फोर्सूय येयले की आमकांय धाड म्हणून तांकां कोणी सांगले 1200 रुपया प्रत्येक हॉटेलाच्या ओनरान टॅक ओनरान गेस्ट हावसाच्या ओनरान आपले आपले मनशाचे 1200 रुपया तेणी काडल्या खूद आनी पयशे रेडी दवरल्या which will be deposited in Konkan Railway. See 15 lakhs, 14 lakhs, whatever is the price for the entire railway, and we will send them. Whoever doesn't have money, we will send them free. But we want them to go. Request to the Honorable Chief Minister Mamta ji, to accept them. Because right now we are still जे कोण डिटेक्ट झाल्या कोविडाक ते आमचे बॉर्डरीचेर डिटेक्ट झाले दॅट इज रेल्वे स्टेशन आनी हूंय अजुनूय भितर कोण येवंक ना सो आमी ग्रीन झोनाचेर आसा म्हणजे लोक आनी आमी तोय डिमांड घातला की ते ट्रेनी बंद जावचे म्हणून स्टॉप जाता पळय वी कॅन कन्सिडर स्टील आमी ग्रीन झोनान म्हणून दो ते भायलो येयला म्हणून सी ते लोक येवन आमचो झोन चेंज जायत जाला पूण ते आतां कोवीड हॉस्पिटलान आहा बट वॉज इट अ मिस्टेक ऑफ द गव्हर्मेंट टू स्टार्ट दिस ट्रेन्स दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर आम्ही ऑलरेडी सांगलेले आहा की आमकां नाका आयज मिटींग आहा त्याच कारणाक लागून तुमकां दिसना तुमचें गव्हर्मेंट आयकना म्हणून सांगता वी वील इम्प्रेस अपॉन आवर चीफ मिनिस्टर एंड वी वील इफ रिक्वायर्ड वी वील डू अ कॉल ओवर देयर एट द सेंटर not to allow any trains to stop in Goa. We don't want any more cases coming in. पण तुम्ही पहिले सांगले असताना आयकूंक ना म्हणजे तुमच्या आयकना म्हणल्यार No, सेंटर it's not about आमचे. It is going in many states. So the people of Goa were stranded there. You see the number of people who have come from Delhi. You will get the list. आमचे गोंयकार दिल्ली आसले ते येयल्ले आहात. सो तितून जर तर थोडे जाण ते सायडीचे येयल्ले आहात जे पॉझिटिव्ह डिक्लेअर जाले थोडे आमचे गोंयकारूय आहात. सो आनीक फुडें तरी नाका. साऊथ आमचे गोंयकार सगळे येयले मुंबय स्ट्रेंडेड आहले कर्नाटका बेंगलोर स्ट्रेंडेड आहले आनी हूंय आहले मंगलोर आहले सगळे कडसून येयल्ले आहा. साऊथ गोवाच्या एका हॉटेलान एक अपील केली की वी आर एक्सेप्टिंग पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी सो तेजेर कितें एक्शन जातली आमी जे लोकांक आतां जो तो ट्रेनी स्टॉप जाय जाल्यार पेड क्वॉरंटायनाचो प्रश्न येना